Yesu we utuluila kwa kulomba so tuluile coronavirus yatebelele sonde. Yesu so tulule pantini wetu achetekela tuluile tuluile tuluile. Abantu abengi bali nomwenzo ukona pita ifikulwa na besala nde yakuma sukulu nayo yena na besala ifintu ifingi awe kwena na piminina iwe covid watupelu mwenzo na watukole bija bantu babutuka uyu mumana nomanine wala pita bebe na zambia wachetekela muli Yesu muchichetekelo chisu jentule samba kuminwe mukumute mwishalesa jentule isunga na mita mukuba kefi pope jentule fwala bamasiki ukuite mwaibwe bose jentuna shekono kwenda itijizwa bebe nombaline chala pita iwewe unduila na lelo line sonduile. Welesa warilile abana baishwa ilimu busha gachishi wala filwa ukutulila fwe bana bombe gachishi wala filwa ukutuposha kubulwe lobu covid ya Isaya senda ivibusa visuma covid ya Isaya senda abaneswa basuma bakafundisha balila ichalo chalila bakateka balila bali ubulwele iwawe undwila esalelo nimesondwile Yesu we undwila nalelo nimesondwile shama sondwile shama we undwila nalelo nimesondwile corona ya Isa Yesu andisondwile Kiki ya Isa shamba wandisondwile iwewe undwila we undwila niwe lesa wani we ushikilwa niwe we shamba we ushatalafilwa kunkononso samalwele pipowe ni otulwila shamba niwe we Yesu alwila musuma ule malaria ni wewe wandwilile kufi kukakose ni wewe undwila shamatama nalela nalila zambe alila sotutule kalwila ni wewe Yesu we twaishiba
wasosa yenkala mushilomfwa wisi wilyobe n'abafwa balebuka nalikutetekela chama wandisondwile nalikutetekela Yesu wandisondwile niwe weundwila iwe covid kwalenga twalila balungu balila bachilufya balila basilia nabo balila Zambia alila Afrika alila Bongani alila Okitioni alila A big sins na wena alila Loyo alila Bonse twalila Iwe Yesu Iwe twalilila iso twafwe Iwe weundwila Uchichetekelo Jesu Tentule samba kuminwe Ukumuте mwishalesa Tentule isunga na mita Ukubakefi pope Tentule fwala va masiki Ukuite mwisha monse Tentuna shekono kwenda Ichichiswe bebe Nomba nini chala pita